laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi alladi hadana lilislam wa ja'alana in tamassakna bihi khayra ummatin ukhrijat linnas wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من هدي للإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إبراهيم ويعقوب عليهما السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، فمن الناس من لم يستسلم لله وهذا مستكبر، ومنهم من استسلم لله ولغيره وهذا مشرك، وكل من المستكبر والمشرك في نار جهنم خالدين فيها ولا ينجو منها إلا من استمسك بالإسلام ومات عليه. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنا مسكت الدبابة يتدي الله تبارك وتعالى. الله تدو دو تو دو مون دو فيون دو ين يودو الإسلام واتدو ين جياب إبوب مؤجد مفتم ماجد ستاي هرين تنبتك دينا كان لباوتو دونين سيدي كوندي مالار ويتدو يهوري غونغا سيونا كانكو ومرامو كفي ديوانغال kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi o timminani en kaɗo dina, o timmini nema makko e dow men, o welanama en l'islamu dina. E ɓawto ɗum en seedike wondema Muhammadu ko jiyaɗo Allahu, ko nelaɗo Allahu, o wi ɗo pellet malama on fewniraɗo l'islam, o arsika ko wiyete kon ko yonatamo tawi arsike makko on no yonamo, Allah tabaraka wa ta'ala yondinirimo ko okkimo kon. Iden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo manto o nelaɗo makko, kanko e yimɓe bele makko e wondiɓe makko e kala iwruɗo ɓaawo makko no moƴƴiri ha ñande dargal ngal dari. Hara e ɓawto ɗum miɗo wasi o hoore am wasi on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala wiwɗo ka deftere makko ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. wi kono yo gonɗinɓe hule Allahu no o hani e hulirde wala tamutunna illa wa antum muslimun. wota on nder fo ha mayon si wona ara ko jebbiliɓe, yani wota may si wona ara ko jebbilaniɓe Allah subhanahu wa ta'ala. wa qala Ibrahim wa Yaqub, annabi Ibrahim e annabi Yaqub ɓe maaki ya baniya kono yo ɓiɓɓe an inna allaha astafa lakum ddin, Allah suɓanike on dina فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأمايو سيونا ركون جبلي به. إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. كويت الإسلام كدون جبلنا نقول الله سبحانه وتعالى سبوت إنقلمو والإنقياد له بالطاعة إدور أقول مبقل دفتاره والخلوص من الشرك وأهله. ila bugol ko wiyete kon e shirku e yimɓe shirku ɓen. fa min annasi man lam yastaslim lillah, no e yimɓe ɓen ɓe jebbilanaki Allah subhanahu wa ta'ala. wa hada mustakbir, oɗo inde makko nden ko townitiɗo mawnintiniɗo. wa minhum man istaslama lillahi wa li ghayrihi, no e maɓɓe ɓen jebbilaniɓe Allahu, jebbilani kadi kona Allahu. wa hada mushrikun, oɗo ko shirkowo wi'ete
wa kullum min almustakbiri walmushriki fi nari jahannama khalidaini fiha. Oɗo neɗɗo shirkowo e oɗo neɗɗo mawnintiniɗo ɓe fo maɓɓe ko ka nder yiite woni ko ɓe luttinte. wala yanju minhuma aw minha daɗata yiite ngen illa man istamsaka bil islam, si wona on jebbilaniɗo jogiti ko wiyete ko l'islamu huwa mata alayhi o itti ha kadi o maayi e mum. qala allahu ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. wonɗo wo wonɗo ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu dina o jaɓantake fes wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin. tawete kadi on ɗon kala hara ko jeyaɗo e hayruɓe ɓen, ko jeyaɗo e halkiɓe ɓen, ko jeyaɗo e perduɓe ɓen iyadan billah. innahu yajibu alayna ma'rifatu hadha al-islami wa ma'rifatu ma yudadduhu wa yunaqiduhu wa yufsiduhu hatta nakuna ala hadarin mimma yufsidu dinana wa yukhillu bi aqidatina. koni musidɓe tedduɓe, no waɗɗi e dow meɗen andugol oɗo l'islam, jangugol faama oɗo l'islam, kon ɗum moƴƴinta oɗo l'islam, e to kadi anda ko bonnata oɗo l'islam, e ko liddoto oɗo l'islam, e ko ɗoytata oɗo l'islam, ha wawe wonde e hoore rentare. konko tawata wawai bonnude dina meɗen kan, konko tawata wawai paninde aqida meɗen on. wa inna ra'sa al-islami wa asasa al-islam huwa al-aqidatu as-sahiha. ande hoore l'islamu nden sibasiman l'islamu on ko konko woni aqida oɗo selluɗo shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah notoqan wa amalan wa i'tiqada. ɗum woni seedagol wonde ma ala reweteɗo e hoore gonga siwona allah, seedo muhammadu ko nelaɗo allah, wowla ɗum ka ɗengal mum, gollira ɗum ka tere mum, fiɓa ɗum ka ɓernde mum. falislam huwa ko wiyete l'islam shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah, yani ko seedagol wondema ala reweteɗo e hoore gonga siwona allah, wondema muhammadu ko nelaɗo allah, wa iqamu salati e ñinnugo julde nden, wa ita'u zakati e ittugol zakka on, wa sawmu ramadan e horugol suumaye on, wa hajju baytillahi alharami hajjugol ka suudu allahu tittinandu man istata ilayhi sabila. hada huwa al-islam, ko ɗum ɗo woni l'islam, wa hada asasuhu, ko ɗum ɗo woni gorodi l'islamu ndin, alladi yaqumu alayhi, konko tawata l'islamu on ko ɗon fawi, l'islamu on ko ɗon dari. fa asasu l'islami al-aqidatu as-sahiha as-salima min ash-shirki, yani gorodi l'islam ndin sibasiman l'islam on ko ɗum woni nde ɗo finde sellunde, finde hisude min ash-shirki, immorde e shirkuji ɗin, wal bida e bid'aji piiji fuɗɗitaɗi, wattaka dina wal muhdathat, wa ada'ul wajibat e tottugol waɗɗiɗi ɗin, wa tarkul muharramat e accugol piiji harminaɗɗi. wa nawaqidul islami wa mufsidatuhu kathira. o wi firtoji l'islamu ɗin, bonnayɗi l'islam ɗin hiɗi ɗuuɗi moƴƴanon, ɗi ɗuuɗi moƴƴanon. minha ma yatasahalu fihi nnas, no e mum konko tawataɗa yimɓe ɓen no wersidi e muɗum, ɓe watta hilla, aw yajhalunahu, ma ɗum ara ɓe majja. woɓɓe no woodi ɓe andi tigi ɗum ɗo bonna l'islam, mi ara ɓe wersidi e mum. no woodi woɓɓe ara ɓe anda few, ɓe ɗaɓɓari kadi andugol ngol, donc ma ara ɓe majji. wa yaqauna fihi, ɓe yollo e konko bonnata l'islam on, li annahum la ya'rifunahu, paske ɓe anda ɗum ɗo bonna e l'islam. wa man la ya'rifu sharra yaqa fihi, on mo anda ko wiyete kon bone o ukkoto e bone on. fulal wi mo anda bone o mawlayno, sa anda bone on a wawata wawde rentagol ma. fa min dhalika anna mimman yadda'una al-islama wa yusallun wa yasumun wa yataqarrabuna ila Allah yakhlituna amalahum bish-shirk. no jeeya ɗum wonde ma ɓen nodditorɓe l'islam ara hiɓe juula, hiɓe hoora, hiɓe ɓattora allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete kon dewe, kono hara hiɓe falja,
hiɓe ukkenira golle maɓɓe ɗen e shirku billah fa yad'una ghayra allah ɓe nodday ko wona allahu ashab alqubur yimɓe kaburuji wal mawta e yimɓe mayɓe wal awliya wassalihin ɓe nodda waliyaɓe e yimɓe moƴƴuɓe ɓe yaha ɓe toroɓen ɗon ko ɓe torotono allah subhanahu wa ta'ala wa yakufuna ala quburihim ɓe ñiiɓa ɓe ufino e ɗin kaburuji maɓɓe kono suufiya waɗirta e mahugol kaburuji e yawgol ufino ton jooɗo ton e hujja no rewdi allah subhanahu wa ta'ala e nder ɗin ɗon kaburuji wa yastaghithuna bihim ɓe ɗaɓɓira ɓe faabo wa haulai la hadda lahum fi l'islam ɓe ɗo torotoɓe mayɓe faaborayɓe mayɓe molorayɓe mayɓe torotoɓe mayɓe jawle torotoɓe mayɓe ko wiyete kon ɓiɓɓe ma ɗum laamuji ma ɗum ɓe moloraɓe toroɓe yo allah yo fiyo ɓen ɗon danduɓe harna allah subhanahu wa ta'ala fa haulai la hadda lahum fi l'islam ɓe mara geɓal kalislam ɓe mara geɓal kalislam wa ma ya'malunahu min a'malin saliha fa innaha habita konko ɓe gollata immorde golleji moƴƴi ɗum ko golleji ɗi bone ɗi nafataɓe la tanfa'uhum shay'an inda allah ɗi nafataɓe fuska allah subhanahu wa ta'ala li anna shirka yuhbitu al-a'mala ko waɗi shirku on bonnay kolle ɗen shirku on bonnay kolle ɗen wa tusbihu al-a'mal la qimata laha ma'a shirk ko wiyete kon golle ɗen ɗe wontay ɗe mara valer wondude shirk ɗe nafata mahama at'aba al-insanu nafsahu fiha no neɗɗanke en sonjori o no o dépensiri o no o yangori o e ngal ɗon gollal madama shirku no nder ton gollal ngal nafatamo gollal ngal nafatamo fa haulai laysu bi muslimin ɓe ɗo ɗaɓɓoyoɓe laamu en ɓe ɗaɓɓira laamu mayɓe ɓe ɗaɓɓira jaamu mayɓe ɓe ɗaɓɓira cuuɗi mayɓe ɓe ɗaɓɓira pilasiji mayɓe e ko wona ɗum ɗon immorde piiji ma ɓe moloraɓe immorde ñabbeli e albala'uji mayɓe ɓen na allah ɓeɗo wona julɓe fa haulai laysu bi muslimin ɓe wona julɓe madama annahum yad'una ghayra allah fodde ɓe noddude ko wona allah subhanahu wa ta'ala wa yataqarrabuna ila ghayri llah bi anwa'i al-ibadat ɓe ɓattorde ko wona allah subhanahu wa ta'ala immorde noon e jidewe wa in kanu yaquluna la ilaha illa allah muhammadun rasulullah hays ɓe wiide ɗum wa in kanu yusallun wa yuzakkun wa yahujjun wa yasumun wa yatasaddaqun wa ya'tamiruna fa amalum haba'an mansura hayso tawi hara hiɓe juulude hiɓe hajjude hiɓe horude hiɓe wadde umra golle maɓɓe ɗen ko haba'an mansura ko nduggu saako tongu ngu tawatara ɓe hettoyta hay fus yawmal qiyama ko waɗi noon ɓe torade goɗɗum go kona allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah ɗe molora allah subhanahu wa ta'ala bongol golle li annaha lam tubna ala asasin sahih ko waɗi haray gollal ngal mahaka ko wiyete kon e lasli selluɗo e hoore lasli selluɗo wa min annas man yad'una al-islam wa yusallun wa min annas man yad'i al-islam wa yusalli wa yasum yataqarrab bil ibadat walakinahu yadhhabu ila as-sahara wa ila al-kuhan wal munajjimin wal musha'widhin hujjatin annahu yata'alaju indahum فيذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم بما يقولون وهذا عمل مبطل للإسلام قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعيم بنرد ترى الإسلام هره بجولة هره بهورة hara ɓe itta sadakaji ɓe tokka endam ɓe faala moƴƴere ɓena dewe koni tum ɓe yahay darugol ɓe yahay kañanneɓɓen ɓe yahay kandureɓɓen ɓe yahay kabatiniɓɓen ɓe yahay e darroɓe hujja foti ko ɓe yahay ka daroɓɓen foti ko newre maɓɓe ndin ɓe fontata ɓe daara ma ko jikkiriwol ngol ɓe limirta ma ko qur'ana on ɓe fontata
ma ɗum ko ɓe waalo ɓe hoyɗa ma ko ɓe waɗu halwaji e kowona ɗum ɗon ɓe yaha ka ɓen ɗon fihon ɗum ma ɗum ndaariroɓe koode ɗaɓɓitayɓe koode innoɓe hoodere oɗo nden kaka hendu woni maka ka mbullaari woni maka ka puɗi woni maka ka baaru woni maka ka yiite woni ɓe yaha ɓe ɗaɓɓira men ɗon mamaji siyen ɓe ɗaɓɓira ɓe ɗo ko wiyete kon ñawdugol ɓe yaha ka maɓɓe ɓe lamdoɓe fii kon ɗum ɓe watta ɓe sella yani ɓe jogii ñabbeeli ɗi ɓe faala ko wiyete kon e sellugol e muɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki man ata kahinan aw arrafa kala arɗo ko wiyete kon kahin ko ɗum woni wageejo mbileejo ñanneejo baatiniijo o landimo goɗɗum aw arrafani hin ko darita o ko darita fa saddaqahu bima yaqul o googidimo ko o waɗata kon faqad kafara bima unsila ala muhammad haray o yeddi ko jippinakon e hoore muhammad alayhi salatu wassalam wa qala alayhi salatu wassalam man ata arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 yawma mo ari ka mbileejo mo ari ka batinijo mo ari ka ñannejo o mo ari ka ndurejo mo ari ka waliyatujo andi no keeli go si mayama ɓe waɗa e ɓenna joni ɓare ɗo nuren muttodire ɓe jooɗo ɓe nura ɗon ha goɗɗo piitoyo o inna ko ɗum ɗo watte ko ɗum ɗo watte sadaka ko ɗum ɗo sadaka ɗum ɗo waliyatu o yehi o landimo ton goɗɗum o jaɓantake julde 40 yawma yani balɗe 40 nokkugo e maaki sarfan wala adla farilla e nafila hay duwaniɗamo ƴettata ko waɗi fewno on sayi moɗa sanction wa hada mimma yatasahalu fihi haula ɗum ɗo no jeeya e piiji ɗi tatara yimɓe hino welsidi e mum soit ko yahoɓe e kabaruji toro inna sa yahi ɗo gattorike jabote yahi ɗo gattorike siko cellal toriɗa jabote siko arsike toriɗa jabote siko jaho toriɗa jaboto siko laamu toriɗa jabote yaha ka gaburuji ɓe yaha ka gaburuji kon namma ka gaburuji qala allahu tabaraka wa taala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yani allah subhanahu wa ta'ala wi idha sa'alaka ibadi sijiabe am bellandike ma fi am anni fi an bellandike ma fi an yeto be ko mi wadido miɗo noto nodduɗo ko ɗum naɓumaka gaburu allah subhanahu wa ta'ala wino yewno gaburu ma yawe fitare kaarire ma yawe berɗe kaarije o wi idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i lannoto nodduɗo idha da'an so noddila watti ɗon kadi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun o innaari yaw nodda cheikhu kaari gaburu kaari fitare kaari hayre kaari o wi alɗum o innaali yaw karma ko kaari ɗaɓɓa ɗon ɗum ɗo ma ɗum ɗo landoɗa ɗon ɗum to ɗon fof ko piiji ɗi tawata hala no yimɓe ɓen no wersido e ɗum bi hujjatin annahum marda woɓɓe no ton inna minen meɗen nawni soit ko cheytan nangi on tigi ma ɗum alhaali makko on no jiiɓi o yaha toon en nawni o anna haulai o aarijum ɓenna ɓe ñawday ko yadhabuna ilayhim ɓe yaha ka maɓɓe wahum ya'lamun annahum ko haan tawi ɓe andi ɓe ko wageɓe ɓe ko dureɓe ɓe ko batiniɓe wa annahum sahara ɓe andi ko ñanneɓe wa annahum musawidun ɓe andi ko masisiyenɓe wa dajjalun ko fenoɓe wa ya'lamuna hada walakin yaqulun nahnu nuridu al-ilaj ɓenna kono meɗen faala ko wiyete kon ñawdagol min faala sellugol no fof ko albala oni wal ilaju lam yajalhu llahu fima harrama ala ibadihi allahu jalla wa ala ma anzala da'an illa anzala lahu shifa allah subhanahu wa ta'ala waɗanaali jiya ɗen ñawdorgol ko harmi yani o waɗaali cellal e ko harmi o jippinaali ñaw sona o jippini ko yite kon cellal fa anzala da'a wa anzala shafa allah o jippini ko yite ko ñawngu o jippini kadi lekkikin falwajibu an yata'alaja almuslimu bima abaha allahu subhanahu min aladwiyati annafi'ati almubahati yani ko waɗɗi kon woni kon obligatoire ta ko ɗum ɗon tuddagani kanko jebbuli ɗon ko nde o ñawdorta kon ko allah subhanahu wa ta'ala raginanimo
immorde e ko yete kom e lekkele nafayde dagiide yatajannaba al adwiyata al muharramata fala yata'alaju bi haram woɗɗito ko yete kom e lekkele harmuɗe taw nyawdor ko harmi kom wala yata'alaju bi najis taw nyawdor ko suɓi wala yata'alaju bi tasdiq al kahana was sahara wal musha'widhin wota o nyawdor ko yete ko gogingol ne ñanneɓe mbileɓe magicienɓe wa adam min dhalika woni mawde ɗum ɗon annahum ya'murunahum man ya'tuna ilayhim wa ya'tunahum wa yadbahuna li ghayri llah fa yaquluna lahu idbah shatan aw kharufan sifatuhu kada wa kada aw idbah dajaja wala tadhkur isma allahi alayha ko ɓuri holɓinade ɗum e yaha ɓenna ɗaɓɓu a hirsay hunde kaari ngaari baali ma ɗum ɗo ma dammol tel o sifo mbaadi ndin ma ɗum gertogal ɓennande ɗa hirsa haray dey na ya janto inde allah subhanahu wa taala na wi bismillah ko ya hirsu tum sa hirsiri ɗum ɗon haray a sellay e wawi wala sifa ɗum ɗon ɗum ɗo fof ko albala ma isbah fi makanin kada ma yahu nokkel kaari ɗaɓru kaarijo fetere kaarire hayre kaarire nokku kaarijo hirsa ɗon sa hirsi ɗon hara dikki faya subhanallahi alazim ɗum ɗo fof ko hunde tawatara inde hulɓini araɓe ɓe ɗum ɗo taqarruban ila shaitan fiyo shaitanur ndu welto ko ya waɗan ndu ko ndu faala kon ndu waɗane ko faalaɗa kon wano ɓe wirata noon ɗum ɗo ko albala woni ko fitna wa ilal jinni fadeji innaji ɗin hatta tusfa min maradika fa ya'malu hadha bima yaqulun wa yadbahu li ghayri llah wa yushrik billahi ashirka al akbara yani golla ɗum ɗo fi hujja yo ndikku o hirsana kona allahu ko shirku ɓurɗo mawnude on wa yu'aliju badanahu bi zamihi bi fasadi aqidatihi yani o nyawndira ɓandu makko ndon e aƴare makko nden kono hara koko bonnata aqida makko on koko waddata mo e allah azza wa jalla ɗum ɗo ko albala o ni ko fitinani duwaɗo ndaarede wa shirkihi wa yubi'u dinahu bi ashali ma yumkin yani o yeeya diina makko kanko ɓuri foygitade e hunde wala hawla wala quwata illa billah allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana وزدنا علما نافعا مباركا يا رب العالمين. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته الكرام. ومنهم من يتصل على السهرة والمشعوذين في أي مكان بواسطة التلفون ويذكروا لهم ما فيه من المرض فيسألونه عن اسم أمه واسم أبيه ويطلبون منه أن يرسل لهم مبلغا من النقود في مقابل العلاج. noe maɓɓe ɓen ɓe nodday ɓe wiyete ko ñanneɓe maɗum magicien ɓe eno keelita ko ɓe waɗɗodiri ha na nokku gotuɓe woni noddamo ka téléphone on say o wolnamo o innamo nawni o landomo ene baba ma konno innete nene ma ko innete wattane hilla kala mo yiɗon karamokojo ɗo wondi ka quartier mo lando ene nene goɗɗo konno innete baba goɗɗo ko innete ande ko ñannejo ko batinijo yeetomo yo huul allah subhanahu wa taala o yalta e ɗum ni ko ɗum lando ko nene kaari konno innete baba kaari konno innete gerowo yimɓe waddidira yimɓe ma e hujja o nanidira yimɓe ɓen ɗo fof ko albala donc o nodda o lando ɓe landomo honno nene ma wiyete honno baba ma wiyete ɓe ɗaɓɓiramo yo on tigi jonnu ko wiyete kon soom jano mbuuɗi fi ko na ñawndede kon ɓe aaƴo wondema haray ferman ɗum ɗon ɓe wawi ñawdude ɓe adda piiji nder ton ɓe landomo kadi wondema yo naɓu coñci makko ɗin ma ɓornatiri makko hande kadi ɓe waɗa ɗum ɗon ɓe kanko landa ɗon kaw landa ɗon o waɗa nde wotere o jonna coñci makko ɗin ma ɓornatiri makko ɗin o ɗoftoɓe o yedda allah subhanahu wa taala wa huwa ya'lamu annahum sahara taw mo andi ɓen ko ñanneɓe mo andi ko mbileɓe wa annahum musha'widun ɓe andi ko magicien ɓe ko mbileɓe o rubbama yaqulu hada min babi darura e witode ɓe nata tigi tiga on ene tigi mo nawni ka o ñawdotude ɗum ɗo ko jeeya ɗum e loro ni ko tampere on sino droit ñawdade o wola si paɗi ɗo konngudi kalimatu haqqin urida biha batil mo nawni o ñawdoto kono ko ɗum o ñawdorta wa hali daruratu tubihu laka an takfura billah est ce que ko ɓiƴƴiɗa o ko lorriɗa o no daginanma a yeddu allah subhanahu wa taala
فيا سبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت وتا شركا الله هاي ستوي هرا أتجاما نكوغوم هاي ستوي هرا أوراما هاي ستوي هرا سنة وناكايت تا شركا الله تبارك وتعالى فلا يجوز الشرك دغوتاكو شرك غول دغوتاكو شرك غول هجانو نياودade few dagotako shirku gol fino fala lam dagotako shirku gol fino fala sikse dagotako shirku gol fino fala jawdi dagotako shirku gol fino fala biddo bal kala ko ni ka hore leydi do kon dagotako neddange on ka o shirkira fi mu fala hunde haystay harana dum don tum dagotako ni shirkana Allah tabaaraka wa ta'ala dare annabi Ibrahim alayhi salam ba belandi ko shirku kon wonno belandi tay o jabanali be kanko annabi Ibrahim alayhi salam be sankitode hay ƴettugo no bugo kala yite kono est-ce que sikkanno Allah shirkali Allah subhanahu wa ta'ala ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ndo ko do wonto Allah subhanahu wa ta'ala yuna kad kan lakum fihim uswatun hasana fala yajuzu tasdiqu sahara wal kuhan dagotako gongingol nyanne bile dagotako e darrobe kode e madi sembe dagotako de do golle kala waddo de hara o yeyiti na makko kan hara yeyidina makko kam waliyadu billah wa afsada aqidatahu o bonni aqida makko kala jarri boraɗo nawnare on tigi wuuri yani e hoore aqida e hoore dina hara on tigi heɓi alwala o tigi tigi on ti sa jarri borama nawnare wakkilu muññoɗa ñawdora ko dagi kon fiha hisu yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim kellal heddotako gurdam heddotako alutotaka leydi ɗo ko seeɗani wonata ɗo hara fiƴƴi en feƴƴe woni koye ley ɗowdi leggal wonɗen koye mum ɓe feƴƴude bal adna ko kolewal adna ko laawol ka rewe feƴƴe wonaka hoɗe ni a wonta ɗo ta a musatake a tampata a lorrotako sa'iji go tawa a tampay sa'iji go a lorroto sa'iji go a ɓittoto ɗum ɗo waɗay ka hoore leydi ɗo ɗum ɗo fof ko dardagol sahebu jawdi a darnete wona sahebu laamu a darnete wona sawasi a landete wona a darnete wona Allah haalidi kala no fewdorɗa a darnete wona si a nawnu a darnete wona yani ko examen est ce que a jarnoy Allahu muññoɗa waɗa ko faala kon bal a yeddaymo ko ɗum ɗo woni nder ton hara no waɗɗi jiyaɗon o watta hillay ɗon hara o bonnali dina makko kan qala sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna wa man mata wa huwa yushrik billahi shay'an dakhala an-nar nela sallallahu alayhi wa sallam maki wonɗo wo mayɗo a tultata maygol boy mi tultata goɗɗo ko ka tultata wonɗo wo mayɗo tawi o shirkanade Allah subhanahu wa ta'ala e foy o naatay aljanna wona Allah yaafo mo naatamo aljanna direct hara le talimo no wona kadi hara o lettete sonade aljanna kono ban o luttata yite madama ko o waɗi o immorde el balaw e fitinaji madama ko kabira wondi e muɗum o luttata yite o naatay aljanna nelaɗo watti ɗon ko man mata wonɗo o mayɗo wa huwa yushrik billahi shay'an tawi mo sirkande Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗum dakhalannar o naatay yite inna allaha qad aghnana bihalalihi an haramihi wa bifadlihi amman siwa Allah subhanahu wa ta'ala yondiniri en o aldiniri en dagiɗi makko ɗin ga e harmuɗi makko ɗin faja'ala lana asbaban mubahatan nata'alaju biha min al-adwiyati an-nafi'a wal adwiyati al-mubah Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ko wiyete kon sababuji dagiɗi ɗi ñawdorten immorde e lekkele nafayɗe lekkele dagiɗe wa anzala alayna al-qur'an al-azim o jippinani en nde ɗo qur'anare mawnude hiɗen ñawdorande hiɗen moƴƴitorande hiɗen gollira ko nder ton kadi immorde e sariyaji kadalika neɗɗanke on jogi to adkar yani adkar sabah wal masa yani adkar ji selluɗi joluɗi waɗeteɗi bimbiyanko e kikiɗe yanko harana shirko wona beda na adkar sufiya قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله كلا وفيد الله فهو حسبه الله ينعم الله سبحانه وتعالى يتهورمو ونا بعدغو ما عندغو وإن كانكو الله سبحانه وتعالى سافيك إمكو ويونته إن الله بالغ أمره الله تمنى فيها كممون قد جعل الله لكل شيء قدرا الله وراني كلا هونك ويتكم جات امبره وي فمن توكل على الله كفاه كلا فويدو الله ينيمو أليس الله بكاف عبده الله سبحانه وتعالى لا تاكي ويني جيادو مكون
بلى الله سبحانه وتعالى ينجي على مكان ويخوفونك بالذين من دونه فمن توكل على الله كفاه كلا فيدو الله ينعم ومن توكل على غيره وكله الله إليه كلا فيدو يكون الله أكيد يمويدو سافا يكي مايدو مدن دتاوري من هاي فوي كغبرو مكو دون هاي بولي ناتي دون ينتا يندي يالت هاي ييتي وكاتو ينتا يالت lobe aray tipe ara ko ka gabru makko to ngayo en taadu yalto o danda tawari makko ay fus sa fa wike on ara tampini horema ma fa wike shaytanuru ma dun e jinnaru ma dun e leggal ma dun e hayre ara tampini horema undo fu kala fa wido e kona Allah subhanahu wa ta'ala Allah akide moymum Allahu akide moymum yani o akide lowdo wama waman wakkalahu Allah ila ghayrihi fa innahu yadhi'u wa yahlak kala mo Allah subhanahu wa ta'ala akidi dum e ko na kadum aray on tigi o yebike aray on tigi o halkike كذلك من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعيشون مع المسلمين من يضيعون الصلاة كذلك ما يبين سيدي وندما على ريته ده هو ركون سبحان الله وندما محمد كون لا الله يبا بجلد كثير نقول يانده يمرد سبب يعني سكابه تطهر بجولتا ساجولتا وندو دي جماعه بل تؤد من المنافقين وان نافقي بلين جته سافو لكون دي نافقي جدي فوت هورما في هونو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جلد جماعه كو وادي بماكي لا صلاه لجار المسجد الا في ماذا الا في المسجد يعني جلد على كو تجول رسولنا كجول pourquoi ara julata an wondu de jamaa dum do taw ibnu mas'ud be maki min sedike min andi min yi lundo ta ko wabutu jamaa on sona nafiki on mo tawata nafiki yagal makgal no anda donc do ko tobbere ko wodi be ara julata fiu ndo ko al balauni tabe ay ashhadu an la ilaha illa allah wa innaka di ashhadu anna muhammadar rasulullah ndo ko hunde hulbininde ni donc haray nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki al bayna al abdi wa bayna al kufri tarku as-salah yani hakkude giya don yani e keferan ka ko gon ko accu golmo julde nen be magino ko go al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar yani adi wonni din hakkude men e kefera den ginti ko yete kom born wondo hakkude men e keferan ka ko gon ko julde nen sa acci julde nen accu do julde nen wara woni kefer wa bayna al-muslim وبين أن يخرج إلى الكفر ترك الصلاة هكذا جبلي دون إدون ده يالتودي ويا أنت كافر سو أتي جولغول فإذا ترك الصلاة صار كافرا سو أتي جولدن كو كافر أرى إنه يبيهم ببدأ ترى بهلني قول لي جماعة بهلني جولا قال ما بهلني جندي جماعة بهلني متي جماعة بجولا أنا ندينه هيا على الصلاة ويا تاجولغول foti e gwete kom ouvrier be tabe gollude en hayya ala sala ya tajuru ndo ko hulbini dum ko hunde de tawatara de duwaren tedem sibbe teddube haray no e mabbe ben kadi ben hubbe ben hodi tora ko wete kom noddobe noddandu majjere morde shaytanuji kayimbe e shaytanuji kajinna yad'una qawmahum liyakunu min ashabis sa'ir nodde be mabbe fiyo boni beite wodi hobbe ko hodirabe jawle wodi hobbe hodirabe tata ko teddule hodirabe ko naaro don immorde e piiji di tatara ko piiji shirku piiji beda piiji londidi no waddi neddanke on wattana hilla e kaado dina makko o anda ko fika addimo ka hore leydi do ko fika adduma do ko fika Allah subhanahu wa ta'ala tagirma ko fika o wurnirma ko fika o arsikirma hendu ko fofa o arsikirma nyamete ko nyama o arsikirma ndiyam ko yara e ko na dum imorde ko arsikuma kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko fika sayebika haray gurdam maada welali daro anda dina ma kanno labiri daro da be gure ma de be anda dina mabbe kanno labiri be golla ko be tagira kon fimu fiyo be dadu yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim haray Allah subhanahu wa ta'ala ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أري نوادي مسبة الدبة قل الله سبحانه وتعالى وكلوا ودا دينا ما كانوا يمريرنو إورم باو نلا دون نيمبين نلا دون جوكن نلا دون تيرتو دين كويتيكم نيمبين لميري جدي على دليل دينا ونلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوكتي
kala ko tawi o golli kala ko tawi o yamiri kala ko tawi o yi'i o acci ɗon e ngiwra e ɓaawa ɗum ɗon jaɓu ɗum ɗon malore nden ko ɗo woni allah subhanahu wa taala wi wa in tuti'uhu tahtadu nokku o wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu ila akhir al aya allah subhanahu wa taala wi wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنجعل يا رحمن يا رحيم اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتل